Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira ibirindiro bya FARDC biherereye ku ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kwegukana intsinzi ikomeye cyane. Bamaze kwigarurira ibirindiro bya FARDC ku ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba FARDC, abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse n'abazalendo bakubiswe mu buryo bukomeye. Bataye intwaro nyinshi muri kariya gace ndetse amakuru aravuga yuko barimo kwirukanka cyane, barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Imirwano yakomeye cyane kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 14. M23 irimo gukinagiza FARDC. Abasirikare ba Kongo barimo kwirukanka cyane ndetse intwaro zabo zose barimo kuzisiga inyuma, aho M23 irimo kuzicakira. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Katana ndetse abarwanyi ba M23 bagahondagura abasirikare b'u Burundi mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ubungubu FARDC irimo gukizwa n'amaguru. Abasirikare ba Afrika y'Epfo byari byitezwe ko bashobora guhindura ibintu ku rugamba, nabo rwose byabataye kuwa amazi. Abasirikare ba Afrika y'Epfo nabo barimo kwirukanka basubira inyuma, barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. M23 irimo kubereka isomo ry'imirwanire. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare bagera kuri 7 ba Afrika y'Epfo baba bitabye Imana muri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano irimo kurushaho gusatira umujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu urugarijwe mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare ba Kongo bagaragaye muri santere ya Miti ndetse abasirikare ba Kongo bamwe bagaragaye bataye intwaro zabo. Iyi santere ya Miti iherereye ku ntera ntoya cyane werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kuyirya isataburenge kuko abasirikare ba nyuma ba FARDC bari bahunze bagaragaye muri santere ya Miti barimo kunywa ibiyeri, abandi barimo gusahura za magaze z'abanyagihugu. Hari amavideo yafatiwe muri santere ya Miti aho abanyagihugu berekana abasirikare ba Kongo barimo gusahura za butike, barimo kunywa ikiyeri ndetse bamwe bataye intwaro zabo mu mabarabara. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko abasirikare ba Kongo bari muri santere ya Miti bashobora kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi nibatirukanka cyane ngo bahungire mu mujyi wa Bukavu. Iyi santere ya Miti iri mu mahuriro y'imihanda ava muri Kavumu ndetse n'umuhanda werekeza muri parike ya Kahusi Biega. Iyi parike ya Kahusi Biega rero amakuru dufite nuko M23 yamaze kugezamo abasirikare. Hari abasirikare bari ku muhanda uvariya muri Miti werekeza muri Kahusi Biega ugakomeza werekeza mu gace ka Bunyakiri. Biravugwa rero ko abarwanyi ba M23 bari ku muhanda wa Kahusi Biega bashobora kumanuka bakarekeza muri santere ya Miti gukomeza birukankana abasirikare ba FARDC. Ntabwo rero ibintu byoroshye. Uyu muhanda urimo kuva muri Kavumu ugakomeza werekeza muri Miti urimo kugaragaraho abasirikare benshi ba Kongo n'intwaro ntoya kuko intwaro zikomeye bamaze kuzita ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare ba Afrika y'Epfo nabo barimo kugaragara birukanka kibuno amaguru aho barimo guhunga imirwano ikomeye cyane. M23 irimo kubacana nk'umuriro.
ndababwiza ukuri ko kuri rigenekerezo rya 14 igisirikare cya Kongo cyabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bahuye n'urugamba rukomeye cyane, bibwiraga ko bazatsinda M23, ariko M23 irimo kubashahura ku manywa y'ihangu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko muri iyi mirwano irimo gusatira umujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 barimo gucakira ibifaru by'igisirikare cya Kongo. Hari imiduga ya gisirikare barimo gusiga inyuma, imwe muri yo igisirikare cya Kongo kirimo kuyitwika, iyindi igacakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Izi nyeshyamba za M23 ziravuga yuko zirimo gucakira ibitwaro bikomeye cyane birimo gusigwa inyuma n'abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Ndababwiza ukuri ko urugamba rugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Intambara yakomeye cyane, ivumbi ririmo gutumuka muri Kivu y'Amajyepfo. Umujyi wa Bukavu rwose urageramiwe mu buryo bukomeye. Abarundi, FARDC ndetse na Afurika y'Epfo bahindutse ibinebwe bikomeye cyane imbere y'abarwanyi bakomeye cyane b'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe ziriko zirabavudukana, barimo kuzinga umurizo hagati y'amaguru bakirukanka, ndetse barimo kwirukanka nka za bihehe zidafite umungere. Mu gihe rero M23 yo irimo gusatira umujyi wa Bukavu, hari inkuru ibabaje cyane irimo kuvugwa mu gace ka Minembwe. Ndababwiza ukuri, abaturage bo mu Minembwe barageramiwe. FARDC, abamayimayi ndetse n'imitwe yitwaje ibirwanisho bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Abanyagihugu barimo kwicwa ku manywa y'ihangu. Abanyagihugu bariko barakubagurwa, abagore ndetse n'abakobwa bariko barafatwa ku nguvu. Igisirikare cya Kongo, abamayimayi ndetse n'imitwe yitwaje ibirwanisho bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Inka zirenga 600 zashimuswe. Imiryango irimo kurara mu bihuru, ndetse benshi barimo guta izabo bavuga yuko igisirikare cya Kongo n'abamayimayi barimo kubica. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 13 igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe. Harabaye ubwicanyi butagira izina. Abantu bivugwa yuko barenga 37 barapfuye mu gace ka Minembwe bishwe n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abamayimayi. Amakuru atugeraho aravuga ko amakontineri atwaye inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov akomeje kugera muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gace ka Uvira, aho ubutegetsi bwa Kongo burimo gukwirakwiza intwaro mu nyeshyamba z'abamayimayi ndetse n'ibindi bihararumbo by'abasore kugira ngo bakore ubwicanyi. Amakuru aravuga yuko amakontineri agera kuri 3 yuzuye inkoho za Kalashnikov ndetse n'imipanga birimo gukwirakwizwa mu banyagihugu ndetse no mu nyeshyamba kugira ngo bakorere ubwicanyi abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Hari ibihararumbo by'abasore birimo kugaragara mu gace ka Uvira, ndetse abandi barimo kugaragara mu bice bya Itombwe no mu bice bya Mwenga, aho barimo guhabwa intwaro kugira ngo bajye kwica abanyamurenge. Ubutegetsi bwa Kongo buriko burakwirakwiza ibirwanisho mu banyagihugu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwabwiye abanyagihugu ko bagomba kwirwanaho bakica abanyamurenge. Abanyamurenge barimo kwicwa rwose ku mugaragaro izuba riva. Isi yose irimo kurebera ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge. Abanyamurenge bariko baratakamba batabaza, ndetse ibimenyetso byose biragaragaza yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubakorera jenoside. Irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi harimo kugaragara amasanamu yerekana amakontineri arimo inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov ndetse n'imipanga birimo gukwirakwizwa mu bihararumbo by'abasore muri Kivu y'Amajyepfo. Izi nkoho zirimo guhabwa inyeshyamba ndetse n'abamayimayi. Babwiwe yuko bagomba kwirinda umwanzi wabo, ndetse bababwiye ko umwanzi wabo ari umunyamurenge. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko abanyamurenge bashyigikiye M23 ndetse ngo ari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo bashyigikiye igihugu cy'u Rwanda.
Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bugiye kwica abanyamurenge, ndetse amakuru aremeza neza ko ibikorwa byose byamaze gutegurwa, ko hagiye kubaho ubwicanyi bukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Majoro Isidore Habarurema wari urongoye ibatayo y'abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwanira mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu yaraye yiciwe ku rubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo, Majoro Isidore Habarurema w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yishwe mu gace ka Kavumu ubwo imirwano yari ikomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi aho cyari kirimo guhangana n'abarwanyi ba M23 mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse igisirikare cya Kongo, Abarundi n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bakoresheje indege z'intambara mu kurasa ku barwanyi ba M23. Amakuru atugeraho aravuga ko urugamba rwabaye ku munsi w'ejo rwari injyanamuntu, ndetse rukaba rwarasize M23 yegukanye intsinzi muri kariya gace. Igisirikare cy'u Burundi cyatakaje abasirikare benshi. Majoro Isidore Habarurema wari urongoye ibatayo y'abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwanira muri kariya gace yitabye Imana ku rubuga rw'imirwano. M23 yaramwishe, yapfanye n'abandi basirikare b'u Burundi barenga 270, ndetse abandi benshi barakomeretse nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko abana b'u Burundi bakomeje kwita kuri Songoye. Abarundi bakomeje gupfira ubusa muri Kongo. Ku munsi w'ejo ibintu byongeye kuba bibi cyane ku basirikare b'u Burundi ubwo bahanganaga na M23 mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abarwanyi ba M23 barwanye urugamba rukomeye ku munsi w'ejo. M23 yahanganye n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Amakuru atugeraho avuga yuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari ikomeye cyane kuko igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse na FARDC bakoresheje indege z'intambara mu kurasa ku birindiro bya M23 muri kariya gace. Ku munsi w'ejo rero M23 yagaragaje imbaraga zikomeye kuko yarashe indege y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Hari indege ikomeye yo mu bwoko bwa drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo iri mu zaje kurwana mu buseruko bwa Kongo. Iyi ndege abarwanyi ba M23 barayirashe ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo kandi M23 yagerageje kurasa kuri za kajugujugu za FARDC zari ziri hejuru y'ikiyaga cya Kivu. Amakuru yizewe ya kure official yamenye nuko indege yo mu bwoko bwa kajugujugu y'igisirikare cya FARDC yavogereye ikirere cya M23 igahita iraswa. Ndasubiramwo, indege ya kajugujugu y'igisirikare cya FARDC yavogereye ikirere cy'amazi y'Ikivu iraraswa. Amakuru yizewe twamenye kandi twavanye mu masoko atandukanye haba muri FARDC ndetse no muri M23 yose aremeza aya makuru. Indege y'igisirikare cya Kongo yavogereye amazi y'ikiyaga cya Kivu, ikirere cya Kivu yagerageje kukinjiramo maze iraraswa. Yarasiwe hejuru y'ikiyaga cya Kivu, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko yangiritse mu buryo bukomeye ku buryo abapilote babiri bari bagirimo bahise bitaba Imana. Aya ni amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo. Ku munsi w'ejo rero urugamba rwari rwahinduye isura. Inkuru ikomeye cyane kandi ishavuje cyane abanyagihugu b'u Burundi nuko abasirikare b'u Burundi barenga 270 bitabye Imana ku rubuga rw'imirwano. Majoro Isidore Habarurema wari ubarongoye hariya mu micungararo ya Kavumu nawe yitabye Imana. Uyu Majoro Isidore Habarurema arazwi cyane, ni somambike w'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yaragiye avugwa mu mabi menshi cyane yibasiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Majoro Isidore Habarurema rero yaguye ku rubuga rw'imirwano ndetse yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 270.
Amakuru aravuga yuko abasirikare barenga 300 bakomeretse mu buryo bukomeye, ndetse amakuru akemeza ko M23 yafashe za matekwa nyinshi mu mirwano yabereye hariya mu gace ka Kavumu. Muri aka kanya turiko turavugana rero mu gatondo k'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri, ndababwiza ukuri ko nabwo urugamba rwambikanye. Muri kano gatondo amakuru abyutse arimo kuvugirwa hariya muri Kivu y'Amajyepfo yose arerekana ko M23 irimo gukataza yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Nta kabuza M23 irimo gushaka kwigarurira ibirindiro bya FARDC biherereye mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza muri Bukavu. Mu gihe rero M23 yaba yigaruriye ibi birindiro, bisiguye yuko amagira yose amaze gufunguka ndetse ko umujyi wa Bukavu uri mu kaga. Muri aka kanya imirwano irakomeye cyane ku kigo cya gisirikare cya FARDC giherereye mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza i Bukavu. Abasirikare b'u Burundi, Afurika y'Epfo ndetse n'abacancuro ba FARDC bose barimo kurwana umuhenerezo, barimo kugira ngo batangire M23 bayibuze kwigarurira ibirindiro bya nyuma bya FARDC werekeza muri Bukavu. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko M23 irimo kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Abarwanyi ba General Makenga bari ku muvuduko ukomeye cyane, barimo kwerekeza rwose mu mujyi wa Bukavu kandi baravuga yuko byanga bikunda bagomba kuwigarurira. Umumenyesha makuru wacu ukorera muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zongeye guturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 14 maze zikamisha urufaya rw'amabombe mu bice birimo M23. Izi ndege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zagiye zirasa mu duce turimo M23, ariko ngo ntacyo byatanze kuko zino nyeshyamba zikirimo kugenzura ibice byinshi hariya muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC n'abafatanyabikorwa babo barimo gutsindwa urugamba. FARDC irimo kubibona neza ko umujyi wa Bukavu wugarijwe. Sosiyete sivile muri Bukavu yasabye igisirikare cya Kongo kumanika amaboko bakemera ko rwose batazi kurwana. Abarongoye sosiyete sivile muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu mujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo banditse ikete bandikiye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Bavuze ko badakeneye imirwano muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarongoye sosiyete sivile bavuze ko FARDC ari ibinebwe ndetse ko FARDC byagaragaye ko itazi kurwana. Abarongoye sosiyete sivile batanze akarorero k'ibyabaye mu mujyi wa Goma, batanga akarorero k'ibyabaye mu mujyi wa Bunagana ndetse n'ibindi bice byose FARDC yatakaje. Maze bavuga ko badakeneye imirwano mu mujyi wa Bukavu kuko n'ubundi ngo birazwi neza ko M23 izahacakira. Ngo bibaye byiza rero yahacakira nta musivile uguye muri iyi mirwano ndetse n'abasirikare ba Kongo bakareka kwita kuri isongoye. Sosiyete sivile rero ikavuga ko FARDC ikwiye kumanika amaboko ndetse ikivana muri uyu mujyi wa Bukavu abantu badapfiriyemo, kubera ko FARDC n'ubundi yarwana cyangwa ntirwane ngo biragaragara ko ari ibinebwe ndetse nta n'imbaraga bafite zo guhagarika M23 ngo bayibuze kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu buseruko bwa Kongo, ndabamenyesha ko na hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Ku munsi w'ejo habaye ukurasana gukomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Habaye imirwano ikomeye cyane, abantu bitwaje ibirwanisho bahanganye n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kongera ko muri aka gatondo avuye mu ntara za Cibitoke ndetse na Bubanza aravuga yuko urwamo rw'amasase rukirimo kumvikana, aho igisirikare cy'u Burundi kirimo guhangana n'abantu bitwaje ibirwanisho bamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Kugeza ubu ntabwo ubutegetsi bwa Gitega buragira icyo butangaza kuri iyi mirwano ndetse n'urwamo rw'amabombe birimo kumvikana mu ishyamba ry'ikibira.
Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke aravuga yuko imodoka nyinshi za gisirikare zirimo kugaragara muri kariya gace ndetse ko abasirikare bakomeje kwiyongera ku rubuga rw'imirwano. Aya makuru turaza kuyagaruka ko ndetse turaza kuvugana n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gihe rero mu ishyamba ry'ikibira ibintu ari bicika, ndabamenyesha ko no mu ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye ibintu bikomeye. General Neva yasimbutse kudeta. General Neva yaragiye gutembagazwa ku butegetsi ku igenekerezo rya 12 mu masaha y'ijoro ashyira igenekerezo rya 13. General Evariste Ndayishimiye yasimbutse urupfu. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaraye asimbutse urupfu. Ndasubiramwo. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaraye asimbutse urupfu. Amakuru yamaze kumenyekana aremeza neza ko mu gihugu cy'u Burundi mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 12 rishyira igenekerezo rya 13 hapfubye kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Kudeta yapfubye mu gihugu cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye bari bateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu akomeye mu ntwaro ya General Neva aremeza ko General Neva yarayasimbutse urupfu. Abajenerali bari bamupangiye ko bagomba kumwica ndetse intwaro ya General Neva yari igiye gutembagazwa, Imana yakinze akaboko. Mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 12 rishyira igenekerezo rya 13 amakuru twamenye aremeza ko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ari kumwe na General Major Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi ndetse na General Kirapanze acungereye umutekano w'umukuru w'igihugu. Bari bapanze gukora kudeta ikomeye cyane bagatembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Amakuru aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye yaraherereye mu ntara ya Ngozi. Mwarabibonye ku munsi w'ejo General Evariste Ndayishimiye yari yagiye mu ntara ya Ngozi aho yari yagiye kwereka abanyagihugu guverineri mushyashya w'intara ya Ngozi. Uyu guverineri mushyashya ni General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas. Ndaruzaniye Leonidas rero yari ari kumwe na General Evariste Ndayishimiye imbere y'abanyagihugu mu gace ka Ngozi. Muranabyibuka neza ko hariya mu ntara ya Ngozi aribwo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 12 umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yakiriye Raila Odinga. Uyu Raila Odinga ni umunyapolitike akomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Arimo kwiyamamariza kurongora komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yabonanye rero na General Evariste Ndayishimiye mu ntara ya Ngozi ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 12. Amakuru yizewe atugeraho aravuga yuko ubwo General Neva yari ari mu ntara ya Ngozi ibintu byari bicika mu ntara ya Gitega ndetse n'Ibujumbura. Amakuru aravuga yuko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yari yamaze kunoza umugambi na General Major Ildefonse Habarurema ndetse na General Kirapanze acungereye umutekano w'umukuru w'igihugu. Aba bajenerali batatu bari bapanze gutembagaza intwaro ya General Neva ndetse bakamugandagura. Amakuru atugeraho avuga yuko General Major Ildefonse Habarurema yagombaga gukora ibishoboka byose akamenya ko umugambi wabo utigeze umenyekana ku mukuru w'igihugu. Uyu General Major Ildefonse Habarurema niwe atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Yari ari kumwe na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi bari kumwe hariya mu ntara ya Ngozi. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yari yamaze gupanga neza ibintu byose ku murongo. Amakuru aravuga yuko General Prime Niyongabo yari yamaze gutegura abakomando bagomba kwigarurira radio y'igihugu ndetse na televiziyo y'igihugu. General Prime Niyongabo yari yamaze gufata abasirikare b'abakomando ndetse n'ibimodoka bya gisirikare byari byamaze kwegera radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru kandi aravuga ko kuri Presidence Igitega abasirikare b'abajepe bari bamaze guhabwa umugambi w'uko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira hariya ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Hari amakuru avuga yuko General Kirapanze yari yamaze gutanga amabwiriza ku bajepe ko ingoro y'umukuru w'igihugu bagomba kuyigota ndetse ko na General Evariste Ndayishimiye atagomba kuyinjiramo. Byari biteganijwe ko General Evariste Ndayishimiye bagombaga kumucakira akigera ku ngoro y'umukuru w'igihugu maze abajepe bakamuta mu mvuto bitegetswe na General Kirapanze. Amakuru atugeraho kandi yemeza ko General Prime Niyongabo yari yamaze gutegura abasirikare b'abakomando bari bamaze kugera neza mu micungararo y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba General Prime Niyongabo bagombaga guhita bigarurira ubugenzuzi bwa Tour de Contrôle ndetse bakagenzura neza ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Nta munyapolitike n'umwe wagombaga guhaguruka i Bujumbura ndetse nta nubwo General Evariste Ndayishimiye yagombaga kuva ku ngoro y'umukuru w'igihugu kuko abajepe bagombaga guhita bamuta mu mvuto. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya 12 hagaragaye ibifaru ndetse n'abasirikare bafite intwaro zikomeye kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi aravuga ko hafi y'ikibuga cy'indege hagaragaye ibifaru by'intambara ndetse n'abasirikare b'abakomando bari biteguye guhita bigarurira ikibuga cy'indege. Ibintu rero byaje kuzamba ubwo General Major Ildefonse Habarurema yahamagaraga General Prime Niyongabo akamubwira yuko umugambi wabo wamaze kumenyekana ku mukuru w'igihugu. General Major Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko yaba yatanze amakuru akayaha General Evariste Ndayishimiye. General Major Ildefonse Habarurema ngo yaba yagambaniye General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze. Amakuru yose yo gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye uyu mugabo General Ildefonse Habarurema ngo yayabwiye neza General Neva. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko General Major Ildefonse Habarurema ariwe wagambaniye General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze. Umugambi wose wo gutembagaza intwaro ya General Neva wari wamaze gupangwa neza ndetse bari bagiye kuwushyira mu ngiro. Ubwo General Neva yarari mu ntara ya Ngozi biravugwa yuko General Ildefonse Habarurema yamwongoreye mu matwi akamubwira ko Igitega ndetse n'i Bujumbura ibintu byayangaye. Yamubwiye ko General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze barimo gutegura kudeta kandi ko ubutegetsi bwiwe bagiye kubutembagaza. General Neva ntago yigeze ataha. General Neva yagumye mu ntara ya Ngozi niho yaraye kugeza mu gatondo k'igenekerezo rya 13 nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Ubungubu rero hari ukurebana y'ingwe gukomeye cyane hagati ya General Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi ndetse na General Ildefonse Habarurema wamenye ibanga ry'uko bari bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa Neva. Amakuru atugeraho avuga yuko General Ildefonse Habarurema ari somambike wa General Neva ndetse uyu mugabo ngo akaba yamenye amabanga yuko ubutegetsi bwa shebuja bwari bugiye gutembagazwa kugira ngo akomeze kuba umutoni ndetse n'umwizerwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ubungubu ibintu byayangaye. Hari icyuka cyo kurebana y'ingwe hagati ya chef d'etat major ndetse n'umukuru w'igihugu. General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze ubungubu bari mu mazi abira. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Neva ashobora gutanga itegeko ko bano ba General batabwa mu mvuto. Gusa ngo biracyakomeye cyane kuko aba ba General bafite imbaraga nyinshi mu Burundi ndetse akagwi k'aba General barongoye igihugu cy'u Burundi bashyigikiye cyane General Prime Niyongabo. Ngo ni ibintu rero biza kugora General Evariste Ndayishimiye kuba yakwikiza General Prime Niyongabo. Byagaragaye ko yaragiye gutembagaza ubutegetsi bwiwe Imana igakinga akaboko.
Umwiryane umaze iminsi hagati ya Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo ndetse n'akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko abajenerali barakaye cyane kubera ko abasirikare b'u Burundi barimo gupfira mu buseruko bwa Kongo. Akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi kavuga yuko Generali Neva arimo koreka igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo nibyo byatumye Generali Prime Niyongabo ashaka gutembagaza intwaro ya Generali Neva, ariko bikamuta kuw'amazi. Nta wamenya rero ikigiye gukurikiraho. Generali Prime Niyongabo ashobora gukomborwa ku mabanga yiwe. Generali Prime Niyongabo biriko biravugwa ko ashobora gufungwa, ndetse hakiyongeraho na Generali Kirapanze akuriye abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Inyeshyamba za M23 zimaze kurasa indege y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kurasa drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Amakuru yizewe amaze kutugeraho muri kano kanya aremeza ko M23 imaze kurasa iyi ndege mu gace ka Kavumu. Indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zavogereye ikirere cya Kavumu, ndetse M23 iravuga yuko indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'igisirikare cya FARDC zirimo kubagabaho ibitero bikomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cya Afurika y'Epfo imirwano cyayikajije. Harimo kuba urugamba rukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zamaze kwinjira ku rubuga rw'imirwano. Harimo kugaragara za kajugujugu ndetse n'izindi ndege z'indwanyi zirimo kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo zirimo kurasa ku barwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 nabo bamaze gutangaza ko bahanuye drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo mu gace ka Kavumu hafi y'ikibuga cy'indege. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ibintu byadogereye. Ibintu birakomeye cyane, urugamba rugezaho umwana arira nyina ntiyumve. M23 irimo guhangana n'itsinda ry'abasirikare benshi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC, aba bose basizoye bakamejeje, baravuga ko byanga bikunda bagomba gusubiza izi nyeshyamba za Generali Makenga inyuma. Generali Masunzu Pacifique urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC nawe yigereye ku rubuga rw'imirwano, niwe urongoye aba basirikare. Generali Masunzu yarakaye cyane ndetse arimo gukoresha indege z'intambara zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu duce turimo kugenzurwa na M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane bagamije kwisubiza agace ka Kavumu. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo kirashaka gukoresha ikibuga cy'indege cya Kavumu. Aka gace ka Kavumu kugeza ubu ngubu turiko turavugana karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bakoresheje indege z'intambara maze bamisha urufaya rw'amabombe muri kariya gace ngo barebe ko M23 yasubira inyuma, ariko kugeza ubu ngubu byabataye kuw'amazi. M23 irimo kwigamba ko yahanuye drone kabuhariwe y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Hari drone zikomeye cyane z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zatangiye gukoreshwa muri iyi ntambara. Imwe muri zo rero M23 iravuga yuko yayihanuye kandi ko yahiye igakongoka hariya mu gace ka Kavumu. M23 iravuga ko irimo gutanga gasopo ya nyuma ku gisirikare cya Kongo ndetse n'abasirikare b'amakungu bamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. M23 iravuga yuko idakomeza kwihanganira ibi bitero birimo guhitana abasivile. M23 iravuga ko indege za FARDC zirimo kurasa buhumyi ndetse ko amabombe yazo arimo guhitana abasivile.
izi ndege ngo zirimo kurasa mu duce dutuwemo cyane n'abanyagihugu. M23 rero imaze gutanga agasopo ya nyuma kuri FARDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo n'Abarundi. Ibi bikorwa byabo ngo nibikomeza nta kabuza M23 irajya kubicecekesha aho birimo guturuka. Ndabamenyesha ko izi ndege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Amakuru twamenye nuko izi ndege zavuye mu Burundi zikerekeza ku kibuga cy'indege Ikisangani aho zirimo guhaguruka zirasa kuri M23 hariya mu gace ka Kavumu ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri, ndababwiza ukuri ko imirwano yahinduye isura. Intambara yabaye mbi cyane. M23 irimo kuraswaho urufaya rw'amabombe. Haje indege z'intambara kabuhariwe zo muri Afurika y'Epfo. Izi ngizi nizo zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice M23 irimo kugenzura. Umumenyesha makuru wacu ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga yuko M23 nayo ishobora gukomeza kurwana ndetse ko hari ingamba zikomeye cyane M23 yamaze gufata. Igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo kirabibona neza ko indege zacyo zishobora guhanurwa nyuma gato yaho M23 irashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Bibwiraga yuko ngo bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse bagasubiza inyuma M23 nk'uko amasoko yacu muri FARDC arimo kubyemeza. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo M23 irasubira inyuma kuko urugamba rurakomeye cyane ndetse imirwano irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu turiko turavugana rero imirwano ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. General Makenga ndetse na General Pacifique Masunzu barimo guhangana mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo FARDC ndetse n'Abarundi barimo gukora ibishoboka byose ngo babuze M23 gukomeza isonga mbere yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ibi byose ntacyo biza kugeraho kuko abakomando ba M23 bamaramaje ndetse baravuga ko byanga bikunda bagomba kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Urugamba rero rurakomeye cyane ndetse urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe rero imirwano ikomeje kubica bigacika, ndabamenyesha ko indege zirimo kuva muri Afurika y'Epfo zitwaye abasirikare zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru maze kumenya aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo abasirikare ba Afurika y'Epfo barenga 900 baguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare 900 bariyongeraho abandi basirikare barenga 3000 bamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakaba barimo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dufite nuko bamwe batangiye kujya muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje umuhanda wa Gatumba Uvira. Barimo kunyura mu gace ka Gatumba bagakomeza berekeza muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko bagiye gufasha FARDC kurwanya M23 ndetse no kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gikomeje kurungika abakomando benshi. Indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo ziriko ziragwa buri kanya ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bafite ibitwaro biremereye cyane barimo kugera mu Burundi. Ibingibi rero birerekana ko intambara igiye gukomera cyane ndetse ko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC yari yanzuye ko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kuganira na zino nyeshyamba zirongowe na General Makenga, ndabamenyesha ko ibyiriya nama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania rwose ntacyo bizageraho. Nta biganiro na bike ubutegetsi bwa Kongo bushaka. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutumiza abasirikare irya nino ku isi. Abasirikare barimo kuva muri Chad, barimo kuva muri Afurika y'Epfo, barimo kuva mu Burundi ndetse n'ahandi hirya nino ku isi. Aba bose ngo baje kurwanya M23.
Tshisekedi yarakaye aravuga ko urugamba agomba kurutsinda kandi ko rwose kuva yakwitwa Tshisekedi ngo ntabwo azongera kuganira na zino nyeshyamba. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko ibintu bikomeye. Abasirikare benshi barimo kugera mu buseruko bwa Kongo. Umujyi wa Bukavu wuzuye abasirikare. M23 nayo yatanze gasopo ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa mu mujyi wa Bukavu nibikomeza nta kabuza izinjira muri uyu mujyi ikawucakira. Imirwano irimo kubera mu birometero bigeze kuri 20 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu abaturage barimo guhunga berekeza mu Burundi, abandi barimo guhunga berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mujyi wa Bukavu ubwoba ni bwose. Abaturage baravuga yuko abazarendo ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo kugirira nabi abanyagihugu ndetse za magaze zirimo gusahurwa ku manywa y'ihangu.